Dušan Radović je, čiji inače 100-godišnjicu rođenja obeležavamo ove godine, jednom prilikom rekao da su decu izmislili Prečani. Naime, mislio je naravno na Zmaja i mislio je na literaturu za decu. Ali mogao je da krene i vek unazad, pa da krene od Zaharija Orfelina. Naime, neki autori smatraju to začetkom literature za decu. Dakle, što se tiče proze, to je Dositej Obradović, što se tiče poezije, to je Zaharije Orfelin, sve do pojave Zmaja. Kažu da je najzaslužniji za Zmajevo bavljenje literaturom za decu bio Đorđe Natošević. On je, naime, kao urednik školskog lista zamolio Zmaja i Lazu Kostića, dao im je neke pesme nemačkih autora i zamolio da ih prevedu na srpski jezik ili da ih posrbe tamo gde ima elemenata verskih. Zmaj je to uradio i 1958. godine objavio u školskom listu pesmu o Lejnom Gaši. Ona se vodi kao prva Zmajeva pesma za decu, mada je u stvari njen autor Rudolf Levenstein, nemački autor. Takvih pesama ima u Zmajevoj poeziji dosta. Mislim da ima nekih 117-18 koji su rađeni po prevodi, ali ti prevodi su bili specifični gde je on uzimao temu i onda je praktično napisao novu pesmu na zadatu temu. Elem, od Zmaja pa do pojave Duška Radovića je proteklo dosta vremena, dakle, i taj period između dva rata nije se ništa posebno dešavalo. Tek 1954. kad se pojavila Radovićeva knjiga Poštovana deco, koja je imala samo 9 pesama, to je jedna slikovnica, prosto je nevjerojatno da je ona toliko uticala na razvoj literature za decu. Već 1957. godine dolazi se na ideju u Novom Sadu o osnivanju Zmajevih dečjih igara. Već samom pojavom Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu se dešavalo dosta toga. Bilo je određeni broj pisaca za decu koji su bili raspoređeni. Jedni su bili na radiju, drugi na televiziji, treći je bio direktor Zmajevih igara. Dakle, bilo je ovako prilično, bar što se tiče na srpskom jeziku. Onda su se naravno tu pojavili listovi kao što je, Job Pajtaš, Zordička, na jezicima, onda Zahratka, na jezicima nacionalnih zajednica i literatura za decu nekako je dobila zamah. I ona je posle osnovano pri Kulturnom centru, odnosno Radničkom univerzitetu, jedan kultna edicija Detinjstvo u kojoj su objavili dečje knjige svi najznačajniji jugoslovenski autori. Pojavilo se antologije slovenačka, hrvatska, makedonska, srpska. Tako da je bilo dosta toga. 1979. Dnevnik pokreće ponovo Zmajev Neven kao jedno od najznačajnijih časopisa za decu, koji i dan danas izlazi u Novom Sadu. Sve u svemu, kad pogledamo, Novi Sad je učinio dosta za afirmaciju literature za decu. I mislio sam da bi bilo red da se tim ljudima na neki način zahvalimo ovim izborom. Naime, krenuo sam od Zaharija Orfelina, došao do najmlađeg Duška Domanovića, koji je rođen od 79. ili tako nešto. I tu ima negde oko 80-ak autora koji su zastupljeni. Ja bih mogu nabrajati još bar 10-ak onih koji su pisali za decu, imali knjige, ali nisam im našao mesto u ovom izboru. Moguće je da su još neki autori promakli mojoj pažnji. Mislim, u zadnji čas smo tu stavili, recimo, već kad je bila knjiga Prelomljeno Branu Cvetkovića, koji je značajan autor u tom pozmajevskom periodu, jer sam pronašao da je on negde 1925. godine bio upravnik Srpskog narodnog pozorišta. Sam taj podnaslov antologije poezije za decu i mlade, autora sa novosadskom adresom.
stavio sam tako jer, znate, kasnije da je, ne znam, Nušić, novosadski pisac ili Steva Raičković, ne bi bilo tačno. Ali u jednom periodu svog života oni su zaista imali novosadske adrese i onda su, dakle, tu, a postoje autori koji su se samo rodili u Novom Sadu i ništa više, otišli su kao deca odatle. Tako da sam ja uzeo tu odrednicu kao novosadsku adresu i tu su ušli autori, oni koji su se rodili u Novom Sadu, koji su živeli, koji žive, koji su bili poslom vezani za Novi Sad, kao što je to, ne znam, bio Veljko Petrović, Nušić, Brana Cvetković. Oni koji su u nekom periodu života tu išli u školu, koji su studirali. I tako se, eto, nakupilo tih 80-ak autora. Rekao, moglo je biti i više, ali onda bi to vjerojatno bila panorama. Sve u svemu, eto, to je i na neki način neka zahvalnost onim ljudima koji su tamo vek ili dva unazad učinili sve da Novi Sad postane srpska Atina, a danas, eto, evropska prestonica kulture. Dakle, ja se nadam da su oni bar neki delić, nekim svojim radom barem doprineli jednim delom da Novi Sad to postane.